toda. Ay, lakan dia orang. Wow, dua sinar yang berbidak bidak bawa istilah sabdaya, bawa istilah. Oi, mengalai-alai sabdaya. Bisa dua, berkira muka. Wow, isinya sampai-sampai alasan main buku ayat bapak buku pasal itu makanan lengan bayi di muka bisa dua ku bergerak muka Allah Bacakan yun ah. Ajak-ajak kanyo
La ilaha illallah. Sudah kosong na kolong na pala. Oh ya, ngayon, 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 ngayon,